Mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza aho muherereye hose. Mu cyumweru tware ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Amakuru uko azajya aboneka mu Mavubi tuzajya tuyakuzanira tuyagutekera hano kuri Sportroom TV Rwanda. Muri aka kanya rero inkuru igezweho nuko uwitwa Manishimwe Djabel atazakina imikino ibiri ya gishuti. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi izaba ikina n'ikipe y'igihugu ya Algeria. Twuzaniye impamvu zituma atazakina iyi mikino. Waza kumenya izo arizo, wowe gumana twe tukaganira. Kandi urugendo rw'Amavubi yamaze kuba yagera mu gihugu cya Algeria, abakinnyi baje kuba bahagera n'abandi uko bazagenda bahagera. Imyitozo kuri uyu wa mbere iraza kubikorwa ya mbere hariya mu gihugu cya Algeria. Byose turabifite hano ku meza yacu, hamwe mu bane natwe tuganire ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi agomba gukina imikino ibiri ya gishuti muri uku kwezi kwa gatandatu. Ni imikino ibiri bazakina ikipe y'igihugu ya Algeria, ni mu gihe ikipe ya Algeria iri kwitegura imikino ya CHAN 2025, mu gihe u Rwanda rwo ruri kwitegura imikino mu kwezi kwa cyenda aho bazaba bahatanira itike cyo kujya mu gikombe cy'isi. U Rwanda rukazakina imikino ibiri mu kwa cyenda rukina na Nigeria ndetse ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Byose turabiganiraho, wowe icyo usabwa ni ukugumana natwe. Niba ubwa mbere ugeze hano kabwe ngo kanda ku ijambo subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, ubundi ukande like ujye muri hasi muri commentaire utange igitekerezo cyawe ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ese urayahambarirwa nka gute muri no mikino ibiri ya gishuti? Udutima twishi muri commentaire ntituze kuburamo ndetse n'akadarapo k'u Rwanda aho twereke ko uhari kandi udushyigikiye. Manishimwe Djabel rero yangiwe kwinjira mu gihugu cya Algeria. Ati biteye gute? Uyu musore rero ubwo yakinaga muri Algeria mu ikipe ya Union Sportive Madineti Cherecha sezo ya 2022-2024, igihe cye cyo kuba muri Algeria cyaje kurenga ku burangare bw'ikipe yakiniraga ya Union Sportive Madineti. Nkuko nabigarukaga uyu mukinnyi rero byaje kuba agera hariya ku mipaka rwose hariya hafi muri Algeria, ubundi baza kuba bamusubizayo kubera ibyangombwa bye bituzuye. Uyu mukinnyi rero akaba amaze gufata indege cyangwa se yaje kuba afata indege ageze kuri aeroport yo bita Wari Boumediene, banga ko yinjira. Bavuga ko yahanishijwe imyaka igera kuri 5 atinjira ku butaka bw'igihugu cya Algeria. Nibyo kuri Manishimwe Djabel rero wanze kuba yinjirirwa cyangwa se yangiwe kwinjira ku butaka bwa Algeria. Ubuyobozi rero bwagerageje gukora ibishoka, ngo ndavuga abayoboye delegation mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi baje kuhagera ku munsi w'ejo, baje gukora ibishoka byose ariko biranga burundu. Rero uyu Manishimwe Djabel akaba ashakiwe indege, akaba yamaze gufatirwa indege imuzana i Kigali agaca i Doha muri Qatar, ubundi akiyizira mu biruhuko bye cyangwa se mu biruhuko hano iwacu mu Rwanda, deko muri shampiyona akinamo hariya mu Barabu. N'ubundi shampiyona yaje kuba irangira akaba yiyiziye mu biruhuko hano mu Rwanda. Ni Manishimwe Djabel utazagaragara mu mikino ibiri. Abandi bakinnyi batazagaragara mu mikino ibiri nyamara bari bahamagawe barimo Manzi Thierry cyangwa se Mwite Gasaza, nawe nyuma yo kuhamagarwa rwose yaje gutangaza ko atazitabira ubutumire bw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bitewe n'imvune afite, ubwo ngo akeneye kubanza kwiyitaho akaba yakwivuza agakira neza, bakazabona kugaruka mu ikipe y'igihugu mu kwezi kwa cyenda bakina imikino ibiri yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026 mu mwaka utaha. Uyu Gasaza nawe ntabwo azakina iyi mikino, yewe n'ubita Samuel Gerete nawe yanze kuba yanga ubutumire bw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, avuga ko ashaka kubanza kwitaho gakira imvune ye yagiriye mu ikipe ya La Rouvière mu gihugu cy'Ububiligi. Undi ni Hakimu Sahabo, we bisa nkaho byarangiye gukinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bitewe nuko bamwereje ubutumire umutoza yamutumiye ngo azaze gukina imikino ibiri ya gishuti na Nigeria. Uyu Hakimu Saha bakaza kuvuga ko ananiwe atiteguye kuba yakina imikino ibiri ya gishuti. Nkuko nagiye mbivuga rero mu makuru aheruka rwose nuko begereye umutoza
Adel Amrouchi bavuga ko yaba yarakuye y'amaso atazongera kuba ahamagara uyu mukinnyi Hakimu Sahabo. Rero abakinnyi bagera kuri 15 nibo baje kuba bagera muri Algeria ku munsi w'ejo, abandi benshi cyane baraza kuba bagera mu mwiherero ku itariki ya kabiri. Ubwo ni ukuvuga ko ari ku munsi wo kwa mbere abenshi bazaba bajoininze bagenzi babo mu mujyi wa Constantine aho Amavubi ikipe y'igihugu y'u Rwanda acumbitse yitegura iyi mikino ibiri ya gishuti. Bibutse ko iyi mikino ibiri ya gishuti izaba tariki ya 5 ndetse na tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatandatu. Umukino wa mbere kipe y'igihugu ya Algeria izakoresha abakinnyi bose baba abakina imbere mu gihugu ndetse n'abakina hanze y'igihugu, mu gihe mu mukino wa kabiri uzaba tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatandatu kipe y'igihugu ya Algeria yaje gusaba Amavubi ko yakinisha abaroko cyangwa se abene gihugu kugira ngo barusheho kwitegura imikino ya CHAN. Imikino ya CHAN ikipe y'igihugu ya Algeria mbibutse ko ifite tike mu gihe twe twayibuze nyuma yo kunganya n'ikipe y'igihugu ya Sudani y'Epfo. Imikino izabera mu bihugu bitatu by'abaturanyi Uganda, Tanzania ndetse na Kenya. Rwanda rwaje kuba rubura tike rwose ku munota wa nyuma yuko za Misiri ziyemeye ko zizakina iyi mikino. Rwose u Rwanda rwese rubura amahirwe gutyo. Ikindi kaye cyaburishije tike y'Amavubi mu mikino ya CHAN no kubera utitwaye neza mu mwanya umwe akarere ka Afurika y'Uburasirazuba kari gafite. Tike yaje kwegukanwa n'igihugu cya Sudani muri rusange. Twebwe twase kusezererwa rwose kubera gutsindwa umukino umwe na Sudani y'Epfo yaje kudutsindira iwabo 3-2. Nubwo mu Rwanda twaje kwitwara neza tukayatsinda ibitego 2-1 ariko ntacyo byadufashije. Rero Algeria ikaba yasabye ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kuba umukino wa kabiri bazabemera bagakinisha abaroko kugira ngo bitegure imikino ya CHAN iri mu kwezi kwa 8 muri uyu mwaka. Bibutse ko Algeria ifite bamwe mu bakinnyi bakomeye barangajwe imbere na kapiteni wabo bamwita Riyad Mahrez mu ikipe ya Manchester City yabiciyemo biracika. Ubu ngubu ari mu ikipe ya Al Ahly hariya muri Saudi Pro League muri shampiyona hariya rwose mu gihugu cya Saudi Arabia. Mbutse ko uyu Riyad Mahrez aherutse gutwara igikombe cya Champions League yo ku mugabane wa Aziya. Barimo kandi witwa Houssem Ouari waciye mu ikipe ya Lyon, akazamo Saidi Ben Rahma waciye mu ikipe ya West Ham United mu gihugu cy'Ubwongereza. Bo ni abakinnyi ba international bakina ikipe y'igihugu ya Algeria. Rero abo bakaba abazakoreshwa ku mukino wa mbere, mu gihe ku mukino wa kabiri bazakoresha abakinnyi bakina muri shampiyona ya hariya muri Algeria. Umukino ukazabera mu mujyi wa Constantine ahari usanzwe habarizwa ekipe ya Constantine yasezereye Police Football Club mu mikino ya CAF Confederations Cup iheruka. Ubwo rero u Rwanda rutegereje kwakira abakinnyi baturutse hanze cyangwa se basanzwe bakina hanze, barimo abenshi bahamagawe bwa mbere muri ekipe nationale Amavubi. Rwose bakaba bazajoininga club cyangwa se ikipe y'igihugu mu tariki 2 ku munsi wo kuwa mbere. Kuri uyu munsi Amavubi imyitozo ya mbere yaraza kuba ayakora, ndetse no kwa kabiri akore imyitozo, no kwa mbere no kwa gatatu bakora imyitozo, undi kwa kane bakine umukino wa mbere wa gishuti uzabahuza na ekipe y'igihugu ya Algeria. Mbutse ko abakina hanze baje kuba bagera muri Algeria cyangwa se abakinnyi b'Amavubi bakina hanze barimo Kagere Medi, barimo Nshuti Innocent, bakabamo Mutsinzi Ange Jimmy, hakabamo umunyezamu Ntwari Fiacre, hakabamo kandi kapiteni Bizimana Djihad Djidro. Abo bose baje kuhagurukana na bagenzi babo bagera ku 9 bakina muri shampiyona y'u Rwanda, barimo bakina muri APR nka Ruboneka, Barafinda, witwa Umuzamu Ishimwe Pierre kandi Ndashimiye Imana Yunusu na Nigena Clement baje kubahamagarwa nabo bajyanye na bagenzi babo. Tutibajya bakina muri ekipe ya Rayon Sport Muhire Keve, Biramahera Bedi Christophe ndetse na Omborenga Fitina. Abo bombi baje kuba bajyana n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Rero bakaba bategereje abakinnyi bashya rwose, barimo uwitwa Nowe Uwimana, hakaza Kayibanda Smith n'abandi bitwa ba Clovis. Rwose
bose bakaba bazagera mu mwiherero mu minsi iri imbere, ndetse n'abandi basanzwe bakina mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi barimwo uwitwa George Yakwizera nawe akaba azajoininga ikipe ku munsi wo ku wa kabiri. Muri rusange tutibagiwe na Fanuel Kavita. Umukino ni ku munsi wo ku wa kane tariki ya 5, amasaha ntarajya ahagaragara ariko byanze bikunze ni mu masaha y'umugoroba. Mwebwe mugumane natwe hano kuri Sportroom TV Rwanda, tuzakubwira amasaha nyirizina uyu mukino ugomba kuberaho. Turi mu cyumweru cyahariwe Amavubi, ntugomba gucikwa ku makuru avugwa muri ekipe y'igihugu yacu Amavubi. Hano ni mu rugo rw'imikino, tuzajya tuyakugezaho 5 kwa 5. Kandi subscribe, ukande like, muri commentaire duhure tuganire, ubundi utwereke urukundo. Amakuru yo uzajya uyabonera hano. Wibuka gukora share kugira ngo usharinge inshuti zawe iyi video, nazo zimenye byinshi bivugwa muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Nibyo ndaba nk'ubwundeka, nkomeze mbifurize kugira ibihe byiza cyane, mwe mudukunda kandi mukadukurikira hano kuri Sportroom TV Rwanda.